Sejroning lungsur kerahayuan jagat Pura Ulun Danu Batur ring tanggal 7 November sani jagi rauh jagi kemargian upacara Danu Kertih. Mangda pemargin Karya Agung Ngelimang warsa puniki Presida Antar Labda Karya Krama Hindu sejebak Bali kaptiang nyarangin ngerembe karya mejalaran antuk punia inggian berupa jinah, wastra, tedung, kober wiadin sarana upakara sanetiosan. Pura Ulun Danu Batur wantah pinaka silih tungil pura sane akeh karuruh krama Hindu ring Bali sajroning laksanayang pangubaktian. Pura sane magenah ring desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli puniki ring tanggal 7 November sane jagi rauh jagi ngemargiang Karya Agung Danu Kertih. Pemargin karya taler kedagingin antuk upacara taur labu gentuh meras danulan gunung bakti pakelem ring segara miwah pucak Gunung Batur mepeselang saha mepedanan. Pengemong Pura Ulun Danu Batur jero gede kawan alitan Batur Nelatarang dudonan pemargin upacara Danu Kertih jagi kekawitin saking tanggal 3 November menjalaran antuk upacara melasti ring segara watu klotok antuk taur sigana miwah ngaturang pekelem. Selantur ipun ring tanggal 5 November wantah ngadegang bagi Upula Kertih melaspas bagi Upula Kertih saha mepepada walungan. Selantur nyane ring tanggal 6 November jagi kemargiang ngolah walungan saha bakti mempen. Ring tanggal 7 November pinaku pucak pemargin karya sani kedagingin antuk taur labu gentuh mepeselang pekelem ring segara Danu Batur miwah pucak Gunung Batur sah ida betara ring Pura Jati wedin ida betara ring segara katuran bakti ayaban. Jero gede kawan alitan Batur ngewawahin upacara Danu Kertih puniki wantah pinaku upacara sani kemargiang limang warsa apisan saha sampun kemargiang saking rien. Tiosan katujuang sajroning lungsur kerahayuan jagat wiadin manusia upacara puniki taler keanggian serana ngelingang krama mangdes tate nyaga kelestarian pelemahan. Ki taler pacang ngangi sukupat kebo punika pitung ukun jadi kerin untuk asiki ring purnama puniki nangol marana atur ring ratu yu ketar gumi ring tilam kelima puniki pemargin Danu Kertih ini tanggal 3 November ida betara melasi tanggal 5 puniki ngadagang magia tanggal 6 melapas bagia Pula Keri aris pada walungan saha usaha pada aris ngerencah ngolah walungan ini sehingga nantinya yang sampun puput ngolah ngatos jam 11 wengi bakti pembantu ini kemargian aris panjangnya tanggal 7 semang November punika riyen untuk caru doe raris bakti ke peselang raris kepedanan saha raris wahu kepekelem sekara. Mangda pemargin Karya Agung Ngelimang warsa puniki Presida Antar Labda Karya krama Hindu ring sejebak wewidangan Bali Presida nyaringin ngerembe pemargin karya inggian antuk punia merupa jinah, wastra, tedung, kober wiadin serana upakara sanetiosan. Darte Miwah Ratna, Bali TV.